a hi twaneni loko va ya mahlweni va MK hi ndlela leyi. Especially members of the media, Comrade President, Comrade DP, Comrade TG, Comrade DSG, Honorable Dudu, and Honorable Ntramulo. We are, as Umkhonto weSizwe, all of us are greeting the collective that is amongst us here and gathered, that is here to eagerly awaiting in terms of what the president of Umkhonto weSizwe, uComrade Jacob Gedleyihlekisa Mhlanganyelwa Zuma, is sharing with the collective and to an extent with the nation at large. We are today announcing a leadership collective that will be tasked with the full establishment of MKP as a liberation movement that will be represented in all corners of South Africa and should start preparations for the 2026 and 2029 elections. The MKP is the only liberation movement in South Africa because those historically tasked with the liberation of our people have abandoned the cause. We are fighting on and will never surrender and will not retreat. We are fighting on and will never surrender and will not retreat. I repeat. The Umkhonto weSizwe Party will be led by the National High Command, which will be comprised of commanders of different skill sets and experiences. The High Command of the MKP will be the highest decision-making body comprised of 8 officials and additional members not exceeding 45. The 8 officials will be the President, the Deputy President, the Secretary General, the Deputy Secretary General, Treasurer General, National Chairperson, Deputy National Chairperson, and the National Organizer. Today, we are announcing the composition of the High Command officials and some of the additional members. We will, over the next few weeks, announce the complete composition of the High Command because some of the people must finish their assignments and work in areas where they are currently. Complete composition of the High Command will be gender balanced and will have all demographics of South Africa sufficiently covered. At this stage, I would like to give in terms of what the functions as per officials that are leading the MKP party. The president of the MKP is the commander of the organization and will give political and ideological leadership and guidance to the whole organization. The president is also for the Commissariat and International Relations. The deputy president will be head of parliamentary caucus, legal affairs, and responsible for the national disciplinary matters. The treasurer general. So swin'we mugana lona FM ta khomela xipa xitsema lexi teka ka xo mahungu kambe a hi twi ku va ri yini ve le ku komiseni xaxamelo wa hi laha MK yi nga ta va yimisa ya koho ngopfu ka xiyenge xa vurhangeri yan'wana swi vonini ku swa vona swa tsematsema se va lunghisile. The Secretary General is the Chief Executive Officer of the organization and is the custodian of the following functions: membership and related systems, deployment,
monitoring and evaluation of governance, particularly MKP caucuses and public representatives, this working with the national organizer. Communications and security. The Secretary General, in concurrence with the national organizer, is responsible for the establishment of MKP structures and the leagues. Deputy Secretary General assists the Secretary General and is also responsible for the human capital and of the organization and all contractual obligations. National organizer, responsible for organizing, development of MKP organizational documents and political education, policy and research, monitoring and evaluation of governance, particularly MKP caucuses and public representatives, working with the Secretary Generals of cadre deployment. The national organizer is also responsible for the representation of MKP in the IEC structures. The national organizer, in concurrence with the Secretary General, is responsible for the establishment of MKP structures and the leagues. The national chairperson. National chairperson will preside over all high command meetings and national gatherings of the MKP. The chairperson is also responsible for stakeholder relations, particularly traditional leaders and religious sector. Deputy National Chairperson will deputize the National Chairperson and will be responsible for looking after the welfare of military veterans. The National High Command will immediately reconfigure the provincial detachments, regional detachments, and the leadership composition of the Women League, Youth League, and Students' Movement. The prerogative to appoint the leadership structures remains that of the President through the Secretary General's office. The National High Command will also establish the necessary support structures and committees, including a finance committee, communications committee, economic transformation committee, safety and security committee, social transformation committee, and other ad hoc committees for specific functions. The High Command will also convene a national policy conference to discuss and adopt the finalized policies on all areas affecting our communities and society. Underneath the High Command, the MKP will be led by provincial detachments composed of provincial commander, coordinator, organizer, and fundraiser, and 2 people representing each region in the province. Eso somingisela Munghana Lonene FM ntirhi i nhlengeletano ya vateki va mahungu hi ku rhangeriwa hi va MKP va nge le ku vulavuleni hi timhaka ta hi laha vandla ra vo ri nga ta va ri vumbekise xiswona ngopfungopfu loko ka ku langutiwa na timhaka ta leswaku vandla ra vo ri ta va se ri kha ri teka xivumbeko xi leswaku heta ku swi twa sweswi swi nghena la ndleveni ya mina a ku ri timhaka ta ku vanhu lava nga ta thoriwa ka structure ka ri vutihlamuleri bya president wa vandla a kha tirhisa hofisi ya SG anti swi vula yini kambe lava va swi tivaka kumbe xana va swi landzelelaka va ta hi byela ku swi vula yini hi ya ka nhlokomhaka ta mahungu loko se hi vuya hi ta tsutsumela le a Mpumalanga hi bula na nkulukumba Muzi Chirwa tanihi matsalani wa ANC hi vulavula hi timhaka ta ANC lekgotla ya le Mpumalanga leyi nga ta na swibumabumelo swo hambanahambana leswi hi lava ku twa swo hi swi hi ku vuriwa na leswaku ongeti ku nga tlha ku va na ku cinca ka va MEC lava nga koho hikokwalaho ka ku va ku langutiwa nxaxamelo wa lava va ringanelaka ku va nga va ti MEC ku ka ku langutiwe swiringanyeto swa vandla leswi swi nge ri loko premier a ri wa xinuna
ti-MEC ti fanele ti va ti ri 60% ka executive hi ndlela yaleyo kambe sweswi a hi sungula ni twa ku mahungu ya misava ya awara yan'we ya ta va ya yimise ku yini kusuka kwalano hi ta kota ku va hi yisa amahlweni nakona ko Afrika wa vulavula hi ta nyika na wena nkarhi wa ku va u angula kambe sweswo hinkwaswo andlaka loko hi twe ku mahungu ya awara yan'we hi ta yimise ku yini hi ndlela leyi ila nga kona mingiseri wa Munghana Lonene FM ka ku tisala nakona ko Afrika wa vulavula hikuva Afrika wa vulavula yi kona ku ta korokela wena 12 to 2 ni nhlekani tsundzukani ku na ntirho wo hlawuleka na wo ungele ku yeni mahlweni kusuka le Union Buildings ku nga le ku tsariweni kumbe ku nge le ku sayiniweni health compact ya vumbirhi leyi sayiniwaka hi xandla xa president ematshan'wini ya president hikokwalaho ka ku va president va nga kumeki entirhweni namuntlha hi ndlela yaleyo se hi ta twa ku timhaka totoleto hinkwato ti famba njhani health compact leyi yi vula yini eka mina na wena hambileswi van'wana va lava va alanaka na yona va kombisaka leswaku ongeti yi va yi kha yi veka xiyimo lexiya xa ku yi tiyisisa kumbe yi pfula tindlela eka ku simekiwa ka NHI National Health Insurance leyi van'wana va vulaka ku a va yimi na yona ku ya hi leswi yi nga yimisa xiswona hi ndlela yeleyo se hinkwaswo sweswo mingisero Munghana Lonene FM i Afrika wa vulavula kwala ka Munghana Lonene FM makomba ndlela na we hi ta ku nyika nkarhi wa ku va u tisa tlhelo ra wena ra mhaka kambe hi tlheleleni nyana kantsongo le ka ntshamo wa MKP. There is unnecessarily a high number of political parties in South Africa, and such undermines the unity of the oppressed who have still not won the struggle against colonialism. Those who defeated us and continue to oppress us are united, but we the oppressed are divided into many small parties. We as the MKP will strive for the ultimate unity of political parties that represent our people. We remain opposed to the so-called government of national unity because it is not a government of national unity, but a coalition between the ANC of Ramaphosa and the Democratic Alliance. We will, as the MKP, be the voice of the voiceless and will represent ordinary people on the ground. We will, as the MKP, be the voice of the voiceless and will represent ordinary people on the ground. We will fight for real economic transformation and redress of the imbalances of the past. We will uproot all the consequences of apartheid and colonialism. Loko va ka va pfula phepha va ri va ta lwela Afrika-Dzonga na ku va vilerisiwa hi timhaka ta ku ongeti mavandla ya tipolitiki ya tele ngopfu ya lava va nga tshikeleriwa. Our oppressors. When Umkhonto weSizwe was launched in 1961, it was a statement of defiance and refusal to surrender after the real ANC was banned in 1960. Umkhonto weSizwe represent a complete refusal to be silenced. Umkhonto weSizwe represent a complete refusal to be silenced. It is an instrument for total liberation and freedom. And many people here in South Africa are beginning to notice that a captured ANC is no longer and will never be an instrument of liberation. Eso swo mingisero Munghana Lonene FM leswi nga le ku mahlweni loko kha va vulavula va MKP kambe ke laha hi taka kona mahungu se ya cincile mahungu ya kongoma aka president acting president tatana Paul Mashatile lava nge le ku vulavuleni va vulavula hi timhaka ta ku sayiniwa ka leswi va swi vitanaka health
compact hi ndlela yoleyo kambe ke yi sungula hi hundza hi la hi ta kota ku va hi yisa emahlweni endzhaku ka loko hi hunde hi la ila nga ko mintsiro mgana lona FM na ko Africa wa vulavula i makumembiri timinete ntsene ku nga se ba awara yan'we ai amukeleni matsalani wa African National Congress eMpumalanga nkulukumba Muzichirwa hi bula na vonana hi timhaka ta ANC lekgotla le Mpumalanga yi nga ta na swibumabumelo swo hambana a hi twineni ku yi fambe njhani matsalani inhlekani mi amukeleli ka mgana lona FM. Thank you very much. How are you? No ipfukile ikhalanga la ikhalanga butmuzi ai sunguleni la mi ve na ANC lekgotla a Mpumalanga yi bumabumele yini yi kume yini ANC lekgotla ngibonga kakhulu lithuba as the ANC in the province we look the issues that are affecting the ANC at this point in time. Of importance, we defined the current moment, the 2024, after our significant setback, wherein we have lost a huge support as the province, however, remaining as the majority party in the province. But we look at the issues joined by the alliance, the issues of inclusive growth and job creation, where we emphasize the need of ensuring that we create a number of sustainable jobs in order to grow the provincial economy of Mpumalanga, using various instruments across all the sectors of the economy, be it mining, agriculture, tourism, construction, and so on. But of importance is the focus on the local economic development of the municipalities, that they must be strengthened, but concentrating of ensuring that we empower the SMMEs and our young people. We also look at the issue of the reduction of poverty and taking the high cost of living, wherein we said we must support the small farmers so that people are encouraged to have food gardens, and we make sure that also at the same time we continue to use agriculture as a means to empower the local citizens, so they can also continue to grow vegetables. Those who want to do a commercial farm, they do that through the Mpumalanga Fresh Produce Market, which it is also being operationalized at this point in time. So, but we said the national government must continue to ensure that the management of the verification of a number of our staple foods, it must be expanded to cover a number of foods that are not but also look at the issue of investing in people, the issue of skills out there. He said must keep it based on the act of the National Health Insurance Act. We call upon our facilities to be ideal, good hospitals, and also make sure that the services of radiology is rolled in all our provinces. But at this point in time, because we are working on a 5-year plan, make sure that the three major provincial or district hospitals are connected to the other hospitals in the province. We also talk about the issue of education, that we must look into the skills that are produced by our education system so that they match the required or the economy of the province, which largely it is industrialized on the aspect of mining and agriculture. But we also said we must also request and engage the University of Mpumalanga to find ways in which we can also agree on ensuring that we have the faculty of education, we have the faculty of health in the University of Mpumalanga. We also discussed the issue of the building a capable ethical and development state. We agree that our capacity of the personnel are the ones that are going to help us to address all the challenges that we are facing on the ground of service delivery, be it roads,
be it water, sanitation, but it will depend on the capacity of the personnel that we have in the province of Mpumalanga. Then we said we must continue to employ people who are facing the necessary skills and qualifications relevant to the field that they are working on. On local government, we said local government must be improved, and it can only be improved if we continue to work through the district development model so that we roll out the necessary infrastructure on water, roads, sanitation, township establishment, and so on. But we called upon local municipalities to establish their own service delivery war room at district level, as well as the provincial government led by the Queen of the province to establish the provincial service delivery war room, so that we can respond correctly and on time on the concerns that are there. So those are the issues that we looked at and concluded by the issue of the communication and our participation and involvement in all the international as well as the continental solidarity programs that aims to support countries where there is a strife, and also supporting the program on the Palestinian and the other countries that are affected by war. Thank you very much. These are the issues that we look at in summary. Now, I'm happy I listened to you, Tatan Chirwa, made mentioning of things that you looked at as ANC Mpumalanga. But I'm not sure if I did not hear you, Mara, you spoke about it. The issue of crime. Because in Mpumalanga, people are crying about the services with regard to fight against crime. Of course, your border there, Lebombo, is also said to be one of the poorest borders we have in the Republic. People are crying about the shootings that are happening in rural Bushbuckridge, for example. And some even in hospitals. I'm sure you are aware of what happened at Temba Hospital just recently. Even workers went on strike. But as the ANC, you sound to be mum on the issue of crime. Why? It may be my omission, on fighting crime. The Huta raised a serious concern about the rising incidences of the murder of young women, around Bombela, and at the same time applauded the deployment of additional SAPS members in these areas and other areas where we have these incidences. And we are saying we must have integrated work, working with the CPS, traditional leaders, our communities, to address crime, corruption, and gender-based violence. And at the same time, we also raised the issue of the construction mafia, and we also alluded to around the issues, around the areas of Sabi, Pilgrim Rest, and also in terms of as a result of the emergence of the construction mafia, people who want tenders by hook or crook. Then we said these issues, government must work hard to eradicate. As we said, government must also continue to recruit crime prevention wardens, as they are already advertised by the province, and these wardens must be deployed to all areas that are infested with all forms of crime, so that at the end of the day, we achieve the peaceful communities. Our people can be able to walk at night without any fear of being raped, any fear of being robbed, and all these other malfeasance that are taking place. But we are correct to indicate that it is covered in our statement before we take a conclusion. My apology that I omitted that. So the whole of the province was attended close to about 250 facilities, including SSCP, Kosati Sanko, our leads, and our LPM forces. Amakhosi, even the visitor controller was there. Abafundisi through the ANC secretary were present. So it deals with a number of issues. However, because of the scheduling, we are giving you a summary of the work that we try to do. Thank you very much.
Okay, tatana Chiro cancel swinene nkarhi wa n'wina hi ta tlhe hi mi lava siku rin'wana hi kota ku bula kahle hi xin'we hi vona ku ti-timelines ta n'we mi veke yini tanihi hi ANC na ku mi ta tiyisisa njhani ku vona ku vanhu lava nga ka your deployees va delivera ka your expectations as the African National Congress in Mpumalanga. Ni khensile swinene nkarhi wa n'wina. Inkomo va vulavulela ANC Mpumalanga tanihi matsalani nkulukumba Moses Chirwa va vulavula hi lekgotla leya yi ri koho ya masiku ya mbirhi laha ku ri nhlengeletano lava va kha va bula hi timhaka to hambanahambana ku katsa na timhaka titi ta vugevenga ti nga koho hi ndlela leyo ku dlawa ka vamanana ngopfungopfu vasesi lambombela n'we mi swi tivaka mi nga hi byela ka endleka yini va va kha va dlayeriwa yini vasesi lava lambombela la ku endleka yini hi mhaka yeleyo tin'wana ta timhaka leti kumbexani hi nga tsakela ku twa to kusuka ka wehe muaki hi ndlela leyo timhaka ta vugevenga ni ti nghenise hi mhaka ku a hi khale ngopfu kwala hi lave MEC Sasekani Manzini hi nga va kumi hi ka hi lava ku bula hi timhaka ta Lethemba se very swilo swa le Themba i swin'wana swa swikombiso swa ti-construction mafia lava va nge vona va lava ti-tender by hook or crook va nge swo boha hambi ma swi lava hambi swi lava lava ti-tender va fana na lava vo ngo fika va ku hi lava ku aka patu hi lava 30% hi hakeli a va lava ku tirha nchumu a va lava ku endla nchumu ku ve 30% a yi vuli swona 30% yi vula ku mi fanele mi nyikiwa ntirho wo karhi loko a ha ri kwalano tolo hi vulavule na nkulukumba wun'wana laha a vulavula hi timhaka ta ku vilerisiwa hi ku ongeti van'wana se va lava ku tlhakisa ntirho lowa wu ngele ku lava ku endliwa wa patu ro kusuka ka Mageva ku ya ka Makhuva vuxokoxoko lebyi ni nga teli ku ni endle vulavisisi ni byi kuma i ku ku hetelele ku lulamisiwa ku ta va na nhlengeletano se nhlengeletano leyi ta va koho ku nga se hela mavhiki mambirhi kwala ka masunguleni ya n'hweti leyi taka yi ta va koho nhlengeletano leya yi nga ta va yi kha yi katsa PLC ivi ku kota ku twananiwa hi mintlhontlho hinkwayo ya swilo hinkwaswo leswi swi khumbaka project liya yi ta va yi kha yi katsa vaaki va SANRAL na lava va nge ri i varhurheli ka masipala hinkwavo va lava swiyenge leswiya swi ta va swi ri ndhawu yin'we ivi ku kumeka swithuso se n'we mi nga na ku vilela ka ku kumbexani van'wana va kha va mpfalela handle kumbe swin'wana a hi rindzeleni sikunkulu ra loko ni nga hoxi i siku ra vunharhu ra n'hweti leyi hi ya ka yona 3 September hi laha mi nga ta hlengeletana mi teka swiboho mi vulavula se mi ta kuma swintshunxo loko mi nga swi kumanga swintshunxo hi ta swi tisa la moyeni hi ta kuma swintshunxo hi ta mi kumela swo hi ndlela yeleyo kambe hambiswiritano hi leswi a va vulavula hi swo loko leswi ni yo swi nghenisa hi mhaka ku va mutsalani wa ANC eMpumalanga a va vulavule hi timhaka ta ti-construction mafia xin'wana lexi nge le ku endlekeni ve ri ku na doroba rin'wana la Mthatha doroba leriya ra Mthatha leriya a Eastern Cape leri a ku ri ntsindza wa Transkei khale no vula ku hina va khale ka ha ri na leswi va Transkei TBVC Transkei Bophuthatswana Venda na Ciskei a ku ri na ntsinda va ku hi le Mthatha futa va ku Mthatha nkarhi wa kona kumbe Mthatha se i man'wana ya madoroba lama nge ye le ku feni hikokwalaho ka ku va vanhu va kha va tirhisa vugevenga va lava ku hakeriwa va ya ka mabindzu va fika va ku loko mi nga yi hakeli hi ta ivi ku ta tshoviwa ivi himpela ku tshoviwa ivi van'wamabindzu va rhurha se vanhu va helela hi mintirho se doroba ri sala ri nga ha ri na vubindzurisi hi ndlela yeleyo a hi ku timingisela Munghana Lonene FM hi vulavurile na tatana Chirwa va vulavula hi leswi swi nga bumabumeriwa hi ndlela leyo riqingho ra vona ri nga ri kahle hi yo mhaka na ha va vutisangi na mhaka leyi a ni vulavula hi yona ya timhaka ta na ha vulavulangi na hi timhaka ta leti ti khumbaka leswi hi swi langutaka ku va ku ri ku cinca ka executive kumbe va MEC a Mpumalanga ndlela yoyoleyo kambe sweswo ni tshemba ha ta bula hi swo ku ya mahlweni a hi ti wena ku angula ku yini 0860002543 hungu leri nghenaka sweswi va ri tatana Floyd Shivambu u thoriwile eka MKP tanihi national organizer
national organizer hi vo va nga ta va ri vo va nga ta va kha va vona ku ku endleka yini tanihi MK national organizer. Se swi vulavula na vona ku ya mahlweni tatana Chivambu va ta va ri national organizer. Mani twa ku ni nge koti ku kuma kun'wana ni ku twisa swin'wana swa leswi nge le ku vulavuleni leyi ku nga na ntshamo lowa ke hi ndlela yele 0860 002 543. Diana Mtau. Ya se sweswo mintsero Munghana Lonene FM kule ku yeni mahlweni va kha va tivisana mavito kambe mhaka nkulu leyi nge le ku vulavuleni hi yona la i timhaka ti nge le ku endlekeni ka MK na timhaka ti humelelaku a Mpumalanga. A hi ku timingisero mehele ka 0860 002 543 hi ndlela leyo hambi ku ri timhaka ti ta presidential health compact leyi nge le ku signiwen tanihi nawu kusuka leyi a Union Buildings kule ku endleni tatana Mashatile hi vo va nge le ku rangeleni ntirho lowu hikokwalaho ka ku va president wa tiko va nga ri kona hi ndlela yeleyo. A hi ku timikisero mehe 0860 002 543 nakona ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi ndlela yoyeleyo. Tatwana n'we mi nga tirhisa ti-voice notes hi twa ku n'wangulo wa n'wina wu ri yini hi ndlela leyi 0860 002 543 loko na ha rindzela riqingho rero twana loyi. Leris la ku nghena leya ya Mkhonto we Sizwe vandla leri Buddpet ku vulavula ntiyiso vo tala swirho leswi va nga joyina kwalaya ku vulavula ntiyiso vo ya ku tivaviseni ku leri vandla a ni voni la ri ya ku kona leswi ko va ku kokwani Zuma va kota ku tivuyerisa vona na ndyangu wa vona ho twela va lava nga ti hoxa hi ku swi tikomba ku munhu u tshika ntirho wa yehe a ya ku yena i joyina Mkhonto we Sizwe namuntlha mi kuma ku wa hlongoriwa a swi ya ku tikeni swinene. Se ni ri a va ti voneli vanhu lava joyinaka va karhi a va vi va karhi va swi tiva ku ri ku ya endleka yini mundzuku va yima hi nenge wun'we. Swa fana na leswiya swa ku va va ku ri munhu i gonya ntshava a qochamini inkomo a wu ri na makwakwa Buddpet aka maphati inkomo. I can't imani twa un'wana yena eri Aye Kalanga mi rivalela na mukhuhlwani nyana man kambe la u ta vula ku xona ni vulavula hi timhaka leti ta MK. Swi fana na vanhu loko va suka a Giyani ko thwa va yivile loko va yiva Giyani va tsutsuma va ya thoya ndowu a thoya ndowu loko va fika va cinca mavito va sungula hi vuntshwa va tlhela va kha va ya Giyani hi mavito lamantshwa ku va ta kota ku tlhela va yiva futhi. Leswi nga ku endlekini a i ku hela ka misava i ntiyiso walowo. Loyi a nga pfula ku phati yaleyo ya Mkhonto wa Sizwe i Zuma ya loyi hi n'wi tivaka loyi a nga endla mpfilumpfilu leyi nga ka yona sweswi ya ku va a ringeta ku xavisa tiko maguptasi yini hoyi leyi nga kona kwalano i mhaka ya Zuma kambe yaloye i vuya hi rin'wana rimbambu ende i ntiyiso wa pfumeleriwa swi ta endleka futhi se la ku ta ri hetisa tiko ha se herile. sweswo mingisero Munghana Lonene FM makomba ndlela un'wana u vulavurile aku xiphemu xa vumbirhi lexi hi nghenaka xona mingisero Munghana Lonene FM xona n'wana ku Afrika wa vulavula tatana Floyd Shivambu va hlawuriwe tanihi national organizer ka MKP. Wena u ri yini le ka 0860 002 543 u nga tirhisa na mathevula dp@sabc.co.za na khensa na n'we mi nga rhumela ti-voice notes a khensa tlulani fanele magayisa na mahungu ya misava ya awara ya n'we yan'wana mahungu ya ta vuya awara ya mbirhi nhlekani lowu kwala ka Munghana Lonene FM kambe ta sungula hi twa nhlokomhaka ta ko hafu ku bile awara
yan'we hi makumembirhi timinete ku bela awara ya 13 hi ta va hi kha hi bula na wehe muyingiseri wehe ri landzelelaka timhaka ta mabindzu hi ku hi ta va hi kha hi rhurhele va ka Standard Bank se u nga kayeli mburisano wa hina na vona swi ta kota ku pfuna wehe tani hi n'wamabindzu hi ku xikongomelonkulu xa ku va hi tisa vanhu lava hi bula na vona la a hi ku hina hi va hi bule na vona swi helela kwalano i ku va ku na wehe tanihi muaki tanihi muyingiseri u vuyeriwa hi xan'wanchumu loko hi kha hi languteka timhaka leti ti khumbaka mintirho kumbe na migingiriko ya hina leyi va ku hi kha hi languta na yona siku rin'wana na rin'wana ngopfungopfu loko hi kha hi langutaka timhaka ta inflation na toho ti komba ti cincini swin'wana swa leswi swi nga mahungu ya kahle yan'wana ya mahungu lama nga koho hi leswiya swi nga tivisiwa swa leswaku varhandi na vaseketeri na swirho swa kereke ya ZCC swi ta tlhelela ekerekeni ximfumo eka n'hweti leyi yaku ka yona hi ndlela yoleyo ngopfungopfu lava a va nga yi kambe van'wani va ri kaya yi vona milawu yo tala ku katsa na timhaka ta ku tirhisiwa ka ti-mask va ha ti tirhisa lava nghenaka kereke liya i nga ri va ha tirhisa ti-mask va handla veri yini kambe leswiya mihlamba ya swo mavoko ti-sanitizer sweswo swa ku taniya se hi ta twa na n'we kwalano mi angula mi ku yini hi ndlela yoleyo kambe ke ni nga si teka riqingho rero yi va ni sungula ni twa wun'wana wa lava va nga rhumela ti-voice note hi ndlela yaleyo ka 0860 voice note va rhumele ka 065 744 3911 tsundzuka mavonelo ya wehe ya tshama ya ri mavonelo ya wehe rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi Budpet no mumelerisa Budpet mina ni la vulavula hi le MK loko ya sungula a swi tikomba a nga ri a va swi tivi ku va endla yini kumbe a va tivi ku va ya kwini mara se na vonelo lerintshwa loko swi ta ka MK ni vona a nga ri vanhu lavawani va swi tiva ku va endla yini from ku sunguleni nje na vito ra MK ri nga sina zi ri tivisiwa hi December leswi vona a nga ri a va planini a va swi tiva ku va endla yini minkarhi leyi yin'wana hinkwayo a ku karhi ku vulavuliwa ku complainiwa ku ri hi swi tikomba a nga ri a va tivi ku va endla yini hi ku a va na vurhangeri ka tindhawu ta sona swa va sina ze va faka na vanhu ya ku va plani ya koho liya ku va plani ya koho swi tikomba a nga ri swa fambisa ka xiswo vhele hi leswi va lavaka ku fambisa xiswona i plani ya voho yaleyo hinkwayo cause ni vulavula so u nge suki u ya pfula phati u ya va number 3 ka tiko hinkwaro hi ku kula u ya va number 3 swi vula ku na vanhu va swi tiva ku endliwa yini va swi tiva ku va endla yini ni mi twini a hi amukeleni un'wana muyingiseri ka 0860 002543 hilo nhlekani papa mpfukeni minjhani Ivukeni ya na mina la commenta le basically ya MK ni vona ku ndzi ti tend to want to saseka ngopfu especially kwala ka ku va faka yena Floyd aka national organizer Floyd munhu loyi nga na experience from EFF aka the branch nationally so swi vula ku ri aka yena ku va ri exercise ku vuyela ka leswi nga tshama swi endla and loko se va heta sweswo ku ya ka conference Floyd la nga kona ni pfumela ku ri a hi la bilonga kona la ka party bondlela ta ground force va kota ku va tini va na timista kahle but va langutela va karhi va teka xiti ya kahle mina ni rin'wana wa lava a va criticize ni vona nga ku na ku dya swa matshopitana mara after ku announce ka mhaka namuntlha ni vona nga ku hayi ku na xiti leyi nga ku tekiweni la kambe xivutiso ku ta va ku tatana Floyd Shivambu a ni kanete leswi mi swi vulaka swa ku ground level na yinini ground level hikokwalaho ka yini yi nga tirhangi loko va ri KZN va ze va lahlekeriwa hi ndlela leyi va nga lahlekeriwa xiswona va EFF a hi languti hi province yin'we mhaka ya ground level hi langutisa ka mhaka ya ku ri ku va ku ri ku makiwe structure leswi swi nga ta kota ku tirha bona ku va va lahlekeriwile hi nga fika hi kombisa mhaka ya ku ri maybe already KZN loko a yisiwa yona hi yoxe a yi nga tirhangi because a wu ngo to fika namuntlha i fika i pusha ti-branch ti tiya ti yima kahle yena loko a ya leni a va lo vona swilo swi ri hansi swinene for example loko va yisa Dlozi a Limpopo swilo a swi ri hansi swinene mara va zamini nyana sweswiwani loko va fika va yena leni ku ri a ya sungula ku endla leadership from the scratch so what I'm trying to say ku ri yena leni hi nga fika hi vula ku ri a nga tirhanga ka EFF mara na vona in the previous election a va ngo ri tirha ngopfu and then hi languta ku national still a va tirhangi
then obviously we cannot point that thing kayena kuri it all goes to his head. Limited buto mena khetsa sinalo umntana tlhelo rero ne enkomo buto mena 0860002543 narteka riqingho rero ni kandiela. Hey minjhani muhaxi na cindani kwaleno exibotpet mina la ku tsundzuxa vavasati ka ha ri n'hweti ya vavasati ani hayi va ka mhani na hina corruption sometimes mo ni veka hi ndlela leyi swi nga endleka tiko rin'wana na rin'wanyana around Malamulele sweswi ni vulavulaka ku ri na munhu a dendelaka n'wana la nga hundza misaveni hi ndlela ya so mi kuma ku munhu kume n'wana ivi ya n'wi tsarisa mudende ri no huma 2 to 3 months ivi n'wana a loko a ku huma 6 months 7 months a lova a ni hi xichangana xa le ka hina loko n'wana a nge zi zamela matini ve ri n'wana u fanele a lahliwa ndzhaku ka yindlu which means na death certificate ku va nga ri hava kwalano mi kuma ku na mhani a nge i mhani ka n'hweti yaleyi a nge le ku dendeleni ka n'wana la a nga ha ri ku kona se a ni ta kombela ku vo mhani loko ku ri ku na mutswari loyi a swi tivaka ku le ku dendeni ka mali ya n'wana la a nga ha ri ku kona ka ha ri n'hweti ya hina vuxiximeka a va yi va khansela cause ti-system ti nge swi pick up naswona swa hola ka corruption se as hi ri vo mhani ni a hi kanye xivindzi xe ya hi ya khansela na swi tiva swi le ku endlekeni ivi ndhuni nga ri na vumbhoni mara na swi tiva vanhu le ku dyeni ka mali ya SASSA n'wana a nga ha ri kona inkomu marito mambirhi lama nga ma tirhisaka a ni na vumbhoni swi kona ya kwetlembetana kambe leswi ni mi yingiserile me ni twa nga ri mi tiva swin'wana ku tlula kwalano n'wana kambe hambi swi ri tano swi ri koho swi ngo va swo va swifaniso xo mi ha mapfalo hi va ka hina hayi amukeleni un'wana mi yingiserile nhlekani 0860002543 nhlekani Ihlekani Dr. Minjani. epfokeni minjhani Epfokeni mi vulavula na Clement Shirinda. Shirinda inkomo mirini n'we Na ku khumba ya MK Floyd Chivambu na EFF. ya Mina Botpet ni twa onge hi ku ya hi mina hi ri Vatsonga Machangani hi tsandzeke ku n'wi support-a Floyd Chivambu a ri ndhaka decision leyi a nga yi teka because a ni karhi ni yingisela Munghana Lonene from the day loko a exita ka EFF a ku yena u ya joina MK. Botpet loko va yisa lava va suka ka ANC ku ri yena the late Sindisa Magaxa na Ronald Lamola va suspendiwa swin'we na Floyd na Julius. Chivambu wa hina a nga tiveki vanhu vo tala va nga n'wi tivi mara u fike ka EFF after a tshama Julius a n'wi endla deputy president. Hi ri Vatsonga hi sungula ku swi tiva ku na Floyd Chivambu. Ni na vutshembe Botpet ku ri loko wo va u tshame endyangwini kumbe emutini lowu nga tsakangiki kumbe u tekiwe emutini lowu swi vonaka ku nga ku swi kahle ivi u fanele u tlhelela kaya hi ku swilo a swi kahle ene u yisiwana vanhu vo tala va ta ku byela u fa u tshama ka vukati byebyo hi mhaka ku dya palo na yini mara tsaku wa moya u na nkoka ngopfu. Mina ni la ta vulavula vanhu va kha va ni yingisela ku ri Floyd i wa hina hi nga languti political party or yini ku hi n'wi seketela for xiboho xa yena swi na nkoka ene u na reason ku va a humini ka ANC a joina MK. Hi nga va kha hi vulavula ku hi le madumbeni kumbe hi le murhageni ku ha tisemende na everything but he's there to build and we need to support him as our brother. Decision leyi a nga yi teka ni vona nga ku u vona yi fanerile hi ku ya hi yena hi ri vanhu vo analyze tipolotiki kumbe ku yingisela no lava ku twisisa politiki a hi n'wi supporteni because loko a ta endlela vito ka EFF a hi nga n'wi tivi mina ni vona nga ku u ta humelela kwala nga ya kona u na reason ku va sukela a suka kona. leswi nkosi mi nga swi vula na mitwa no ka ni nga mi twisisila ka ku hikokwalaho ka yini swi fanele swi vuya ka rixaka hi ku hi maAfrika-Dzonga hinkwerhu se loko se ku ya va ku Vatsonga hi n'wi support hikokwalaho ka yini swi fanele swi vuya kwalaho. Hi mhaka ya ku ri loko ni languta kusuka ndzhaku hi ri hina hi ri Vatsonga twisisani ku why Zuma va n'wi support-ini siku a nga khomiwa a ya jele Mazulu ma kha ma swi tiva ku Zuma u na nandzu a ma nga n'wi support ngopfu hi mhaka ku a ma swi tivi ku endle yini a ma n'wi support-a hi mhaka ku
o ye a khomiwa a ri murhangeri ene a ri munhu wa vona ngopfungopfu ene a ri na nandzu it's true mara loko hi vulavula hi Nyiko Xivambu a nga na nandzu tsundzuka ni ku Julius ku na swo tala leswi ni nga vulaka u ve rude or u ve arrogant kumbe u ve na dictatorship ngopfu ka organization loko mo languta issue ya VBS Matodzi Floyd Xivambu Brian na yena Julius loko ko organize wa meeting wa EFF hi ku ya hi insanani hi hlamuselo ya Matodzi yi kombisa ku Julius Malema was there ene mina na ku tshemba ku ri mali leyi nga nghena yi famba ya ka Xivambu ni nge swi khoti ka Xivambu wihi mara swi tiva ku yi kwihi swi nga endleka endzhaku marhavi lama yi nga suka ka Xivambu yi nghenini ka akhawunti ya Julius mara hi mhaka ku sweswi ha vulavula ku mali yi suke ka VBS ya kwihi hi vulavula ngopfu hi vanhu va ka Xivambu a va ri swin'we ene ni sure ku ri munhu loyi a arrange meeting a ri kona na yena Julius ka meeting lowu mara loko a vulavula ka media Julius a nga la ku include na political party ya yena so na milo a ku ri mina a ndzi ta vutisa swivutiso pero Nyiko Xivambu a vaviseki ngopfu ene ku na vanhu vo tala laha hi nga swi nga tikomba nga ku na ndlhuzi a nga tsakangi hi ku ya hi mathiritelo ma Julius Malema na loko mo languta mahumelo ma vona va yisa lava munhu loyi a vulavula ngopfu a ri rude a ku ri Julius na mitwa makwavo nkarhi wu ni vondzokile a hi ta njekajekisana ngopfu mina n'wina leswiwani nkosi mi swi vulaka ni mi tsaka na mitwa mina ni vulaka ta vulaku hikokwalaho ka yini swi fanele swi vuyeka ku Mutsonga a hi sapoteni munhu hi ku i munhu kambe mi nghena siku rin'wana ta tlhe hi vuya hi yisa mahlweni makwavo ni khensini nkarhi wa n'wina khensile swinene ikom famisa sweswo mi yingiseriwa Munghana Lonene FM hi ndlela yoleyo sweswi swo hi nghenisa ntsena laha rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi Nkomo Khalanga na ku khesa ngopfu swiviko leswi mi nga le ku swi tiseni ku suka le ka hlengeletano ya MK timhaka leti va ti vulavulaka lava nga le ku vulavuleni hi ku hlaya papila kumbe tsala leri byalaka nga ku loko va ri hlaya ri tsaliwe hi Mukhalabye Zuma swo va ku hlamariseni ku ri loko ANC leyi yi lahli xivono yi xi lahlerini yi xi lahli loko vona va huma kumbe yi xi lahli va ha ri ndzeni na va lava ku ya mahlweni va lekisa tiko kambe ha ni tshemba ku a va nga va na matimba ku suka kwalano loko ho va pfumela hi ri rixaka hi loko hi fambile a hi yeni mahlweni hi sapota mfumo lowu nga kona wa National Unity kumbe swin'wana van'wana va ri loko nga hikokwalaho ka yini mi kha mi tirhisa a hi yini mi lava ku famba na mani kwala mi yaka kona vulavula swa n'wina mi yingiseriwa mi nga katsi van'wana swi kahle ngopfu sweswo mi kha mi tala swo swi kahle swo fika swi hoxeka ka ka ku mi katsa na va hi a hi n'wina ma xin'wana laha un'wana na un'wana u vulavulela hi n'winyi hi yo mhaka na loko se ku ta fanele swi lava milawu ya mafambiselo kumbe swin'wana ku munhu a ta hlamula ku fanele ku va ku ri a va ku a ti vulavulelile hi n'winyi wa swona 0860 002 loko ni nga se ri kuma riqingho rero i mani hundza laha xikani botpete mi hlangana na ntsako ngoveni ri laha Diepsloot hi ntirho a kaya ku ri le Gandlanani aka Hosikhana ka Ximun'wa botpete mi ni le ka le ya vukungundwana byi nge heli namuntlha ni te ni kha ni vuya kun'wani aka extension yin'wani ni nghena ka laha ni tshamela kona a number 12 nte loko ni jika khona yin'wani ni kuma ku heyi vhene ya maphorisa hi leyi ya ku heta ku jika khona leya ni jikaka ya yima ku na vafana lava va ku endla leswaku refila ti-gas vafana lava loko ni va langutisini engaka va na maphepho it's either va na maphepho ya ku refila ya ku endla business leyi or else va na maphepho ya ku va va ri la tikweni munhu u humese mali ni n'wi langutini badi ra kona ni nga ri na foni a ni ta va ni teke na photo u humese mali a diza maphorisa ku a nga khomiwi last month a va va khomini va famba na vona se va ta va koleka mali maphorisa a hina ni swa nyumisa a redzi kumbe a ni kumbe a swi lavi mina botpete ku vula ka n'wina inkomo
kambe xivutiso ku nga va ku n'wina loko mi vona munhu a kha a nyika phela mi nga rivali ku phorisa i munhu ma swi twisisanyana phela phorisa phorisa i munhu ma swi vona loko phorisa a ri munhu wa lerisiwa va ku he but ni koma mi vhe mi ni fambela na mali leyi mi ya ni xavela mi hindza mi ni xavela majinja kheke mi yisa kaya sweswo i munhu kasi a nga ha vi munhu loko a ni ri hayi vukungundzwani kumbe vukungundzwani kambe mina leswi ni vulaka swona ku hi nga ku loko sweswiwani munhu a ni nyika mali mi ku i vukungundzwani kumbexani va ta ni va hindzela ni hindza ni va xavela matapula va ni tiva kambe matapula yini mazambala hi nge vuli hi ku vukungundzwani hi ku mi voni munhu a nikiwa mali a kona va ka yini vukungundzwani mi fanele mhaka nkulu laha vumbhoni hi buti hamba mi lo teka xinepa swi nga ta vula ku vukungundzwani hikona a mi swi tivi ku mali liya loko va kha va cincana a yi ri ya yini mativana a hi amukela nin'wana mingiselelo ni hlekani Aye, but minjani? Papa mina ipfukile, n'wina minjani? Ipfukile. Ina. Ani nga la ku nghena ngopfu ka topic leti nga kona. A nga ta tivisa ku vachayeri va papalata ku nghena a Joburg ku a ku fambeki. Loko va nghena loko va papalata ku nghena Joburg mi vula yini buti? A Johannesburg a ku ngheneka ku humeki. Mi vula yini a CBD mi vula yini? CBD na N1 N2. Vatirhi va masipala va pfale freeway. Va le ku toyitoyeni as some members. Oh, okay. A ku ngheneki mi nga mi swi tiva ku va vilalela yini va Sam? Na mina ni koso ni la Mandela Bridge ni un'wana wa lava but then tshami ni nghena siku rin'wana hi vulavula ku na mali leyi a yi fanele yi kuma ne va fanele va hi susa ka grade 8 ya ka grade 10 as a municipality ku hi kota ku hola ku fana na timasipala letin'wana hina as a city of Joburg hi hola hi grade 10 hi grade 8 so mutlachi na wa hi vitana u ri yena u hi yisa ka grade 8 ka grade 10 mara mali a nga hi nyiki ya grade 10 se mi le ka grade yin'wana mara mali a yi khupukanga na n'wina a yi khupanga na mali hi siya mali ene va hi kolota mali yo tala hi 10.9 billion so a hi lava 961 million ku va kota ku hi hakela mali ya leyi va hi kolotaka ya khale matsundzuka hi tshame hi tala hi mhaka hi vulavula hi PSA yes so va ta hi hakela PSA mundzuku mara leyi yin'wana yi salela ndzhaku va ri va hi yisa ka grade 10 mara hi le ka grade 8 ni byela grade 8 na grade 10 ti hambana hi vo mali muni so grade okay mo ni mkombisa city of Tshwane city of Kuruleni city of Cape Town va hola grade 10 salary ya vona yes va hola grade 10 so yena as a city of Joburg yi hola hi grade 8 hi la ni vutisa kona ku n'wina mi nge le ku holeni hi grade 8 a hi nge ka department ya n'wina a na mi ti vulangi vito a hi nge ka department ya n'wina loko mi ri ka grade 8 mi hola 1 rand loko mi ri ka grade 10 mi hola mali muni hi swona ni vutisaka so yi hambanini grade mina ni le ka grade 19 mara loko hi vulavula hi grade 10 hi vulavulaka yona hi vulavula hi xikeli xa timasipala hinkwato mina ni le ka grade 19 so ni kuma before ni kuma wa ma 33 ma vona so munhu loyi a nge le ka Kuruleni u le ka grade u le ka grade 10 yena u le ka 36 ma vona mara le ka Sam n'wina mi le ka 33 yena le ka 36 yes so it's right wo fana sweswo na swi twisisi yena ma daya mali akula chu one bed le ana ka vula yona so sile strike in la parile ha palina ku fambeki mara okay ni tsakisa hi ku ni vulavula na lo anga pfala mi pfalela yini mani lava ku hinda yingisela mina la ku hinda hi M1 kumbe kumbe xana mi yangi hala ka va double decker na triple decker mi lo pfalela hala adorobeni ntsena a mi nghenangi hala ka leri ngo hinda straight ri nga ngheni ri ngo ta hi lava va vets N1 M1 hi leriya a ku yiwi kwalano hinkwako mi pfarile parile kwalano se swi vula ku loko ni ka ni ta hi le Limpopo kumbe hi le Pitori ni nge yi hala a Soweto a Soweto mfanele mi jika mi nge yi Soweto mfanele mi tirhisa yin'wana ndlela yo mi kota ku ya Soweto nkarhi wa sweswi kumbe ni ya jika kumbe ni jika hala va Bloemfontein Road kumbe ni ta hala hi ko ni nga kota ku ya vuya ni ta a Soweto mi ta hala side ya hala vo Jimmy State mi ta fambisa sweswo so swi ta nkarhi wa sweswi a parile bote
phela masitwa loko mpfala patu mpfala economy hi tirha patwini mara loko mpfala mi nge vuli ku mi tirha patwini loko mi hola muholi mi ri patwini se a hi swi tshikeni sweswo loko mi pfala patu mpfala economy mastive ya a swi twisisa Botphete mara ani mina sweswo ene n'wevi swisiwana phela n'wina va Johannesburg mako ya mi ya lomba 2.5 billion a France ya swi tiva sweswo ku no Botphete mastiva ku why ne mastiva why va swisiwana hello ni mixeri DG ya hina ne na ti MMC na ti board of directors va rana ti-unit leti as ku ri ti-private company ta vona mantwisisi va nghenisa ti-contract ta vona ni tshami ni swi vulani ku va tisa artisan ni ri kona mina as an artisan sweswiwani ni vulavula mhaka leyi nga humelela sweswi namuntlha secretary wa yena u vuli straight a ku va tisa driver ku ri na driver laha ya kontraka driver wa yena u yo tshama a nga teki nchumu ma yi vona ku mali leyi luzeka vele no ni metweni bota mina khensa swinene tlhelo leri mi nga ta na rona i tlhelo rin'wana ro vava ngopfu ko wisiwa mali hi ndlela yin'wana ku wisiwa mali la fanele ku thoriwa vanhu ku na driver timbirhi lowun'wana u pfuka a tshama lowun'wana u famba na movha wa contract u tiyeka ntirho walowu a wu fanele u tirhiwa hi wun'wanyana ni metweni bota mina khensa 0860002543 nakona ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM Makomba Ndlela a hi tu un'wana mingiseri hi loyi nhlaka buti wa mina minjhani buti hi pfukile a khensa swinene u mi bela riqingho n'wina minjhani mina hi pfukile buti ina mani mina ni la ku langutanyana ka liya ya xivambo mani loko ku fikela loko va ta va tikumbi ku teka sayiti rin'wanyana ra tipolitiki va joyina vandla ra MK swi hi tshovete mbilu hina va EFF kambe swi amukerini kambe no languta onge i swilo leswi swi ngo lo kunguhatiwa loko ni yi langutini hikuva loko ni languta tatana xivambo aka papila ra vona va kombe leswaku va resigna eka mintirho ya palamende kambe vona eka vandla a swi tikombi va resignile and then ni hleketa ku ri xivangelo xin'wanyana xi nga mi nga lahlekisi rixaka ma nga va swo swimola ku timbuwetela ku sweswi mi nge swi mi vavisini va tlhe va sungula kahle phela ka vandla swi ku tirha hi vuxirho se loko i resigna ka vandla i resigna ntsena loko i ri xirho xa vandla loko nga ri xirho xa vandla u resign se tatana Floyd Shivambu vuxirho bya vo byi helenderiwe hi nkarhi ka EFF loko mi landze papila ra vona va tsale kahle va ku I will not renew se ku va nga ha pfuxetangi swo vula sweswo ku a va ha ri xirho xa EFF se loko n'wemi ku va resign a parlamente a va resignanga vandla hayi sweswo swi mi ka mi lahlekisa rixaka kambe yana ni mahlweni na leswi va mi lava ku vula swona hayi ni swi twisisini inkomu ni vheni hileswaku ni mi parile buta mina hlayisekani inkomu hlayisekani siku ra n'wena ri lenene ni ri I khetsa buta I khetsa swinene 0860002543 nakona ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM Makomba Ndlela hi ku haxela wena twi kusuka la studio 2A hi le Polokwane a hi tulo ehlekani Botphete mihlangana na Ntsako Ngobeni ri la deep slot hi ntirho akaya Ntsako vo vuya a hi tweneni la no mi nge ni khensa muhaxi mi nge ni nghena hi yin'wana ni nga tivi ku no a mi se mi fakini amoyeni kambe mina hi ku navela ka mina ni ri as long as Chief Justice va huma exitulweni from day one a no kombela varhangeri va fast tracker issue ya state capture a ni kombela lava nga pointiwa hi tintiwi hinkwavo ka state capture they must face the music. If they can't face the music, I see disaster 2026 because somebody has scooped all those old peoples. If I even is high so who are foot and Allah sunga Fred Shivambu na ena and equal like VBS as a national organizer MK ati koki with ya kwani kama bagi ya chopani shi atanyana muhashi hiri ayisunguli abantu bana bakhomiwe esako hasulava ku vanhu vakhomiwa ni hileswaku hi swi lave mbilu hi timbilu ta hina ngwe hileswaku minkarhi ya ku tala hi twaka longe swa hi tsakisa loko vanhu va khomiwa ku ve a hi fanele hi nga tsaki leswi a hi fanele hi tsaka hi swona a hi fanele hi tsaka hi loko vanhu va kha va landzelela milawu ya tiko swilo swi ka swi fambela kahle ma va mhaka ko hayi ku hi tsaka ku hayi a va khomi a hi amukeleni n'wana mingiseri loyi 0860002543
hi mi amukeli ka Munghana Lonene FM enhlekani ahe papa minjani oh i mani ai rito ra n'wina ri ni bayizisile mani mi twa ni ku ahe papa ai mativa ai na mi twa mi ri papa awa ni mani ni khomeleni vanhu va mina n'wina mi ri yini hai mativa timhaka leti ti nga kona letiwani kambe na titwa minkarhi hinkwayo mativa ku ri a ni tivi ku ri ni fanele kwini ni karhi na fona minduku leyi hinkwayo a ni koti ku nghena nyamuntlha na khensa hayi timhaka ta mavandla mani mavandla lamawani vanhu vo cinacina va ya hala va vuya timhaka mara ti sungule hi Mbazima Xiluwa na Rikuta hi vona va nga sungula ku sinya rivandla leri munhu a nga tiyimisela rona a hi lunghisela tiko vona hi lava wani kambe okay a hi sunguleni ku sungule hileswaku khala a swi nga ri kona leswo vanhu va phatluka ka vandla ivi loko se va phatluka tatana Xilowana tatana Likota swi vhe swi vonaka ku swa ndleka swilo leswiwa hi swona a va lunghangi Mbazima Xiluwa na Likuta hi vona va nga sungula se hi leri mavandla a ya ha lunghi ka cinaciniwa siku na nanhlikani ka ririwa vendla yini vanhu lava a va n'wi voni Mbeki yime ndhawu yin'we a va n'wi voni Mbeki yime ndhawu yin'we loyi wani Mathavatha va luya va tele ku hlaya ku ku twa ku xurha mani hayi ni mitwini mani koma va famba hi mitsumbu nga ku va tsemiwe tinhloko va fana na tihuku a va na tinhloko ni vanhu lava nyamuntlha Xivambu hi loyi wa ni poyila Manchangani mani hawu wo ya Mazulwini ni chavisile hawu tiko leri ra hina leri mani ne tiko leri ra hina a hi ra Machangani a hi ra Mazulu a hi ra yini i ra hinkwerhu se swa pfumeleriwa ku munhu a suka laha a ya laha a suka laha a ya laha a swi na nandzu a ni tshembi ku na munhu loyi a nga poyileka a poyiliwa hi mhaka yini hi ku munhu un'wana na un'wana na timfanelo ta ku endla leswi a lavaka swo laha tikweni leri o poyila na yena i suka ka ANC kasuka why a nga tiyiseli la ka SS hi ku i suke ka ANC why a nga tiyiseli a ku tsakisi a nga ha tsaki i tsaka leyi a nga ya kona majoni ma vona ku ri ha swona ma swi vona ku ri ha swona va cinacina hayi khona mane va kwatisa mani ni mi twini manani ni khensini manje ni mi byela timhaka letiwani ni khensini ma ku nghena xitori xa Vangondwana a mi xi nghenisi hi nkarhi mara nkarhi va ri ve xi nghena hi phayiphi hi migqivela mara xi ngheni hi nkarhi wa kona hi va tlhe va hata va xi tsema hina hi yingiserile mara a mi hi khomi kahle mara hayi mane anakana ni mitwile ntamo va ka va mitwa vafambisi va xitichi va ta meri 5 to 6 a xi ngheni hi 5 ni va hlwela okay nyamuntlha xi hlwerile yi ze ku 19 minutes past 9 ku va xi fanele xi nghene hi kota pass ni mitwini mani khensini inkomo ai ya lava yin'wana tipolitika se a va ri ku politikeni kambe ntshava va xipano xa mina hi mina na van'wani va swi twile va vuya endzhaku leswi khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 Musumbhunuku ku ya fika Ravuntlhanu timinete ti lo sala ti ri nkaye ntsena yi va awara ya mbirhi mahungu ya misava lava nga ta landzela na tatana Hlulani Fanwell Magayisa ivi kusuka kwalano nakona ku tsumba na mina uya mahlweni kwala ka Munghana Lonene FM mina na wena ta hlangana munduku eku haxela nakona ku lo kusuka a studio 1 amasingita mall irigian hi ndlela leyo namuntlha hi awara ya mune loko ni nga hoxisi ku sungula ntirho wa xitsundzuxo wa ku tsundzuka nhenha leyi nga etlela vurhongo lebyikulu Mabulandlela loko swi ka swi languta ka rixaka ra hina vanhu lava va hi yimela kahle van'wana va swi tivaka kahle futhi va ri muntima wo sungula wo ya dyondzisa Xinghezi
a University ya Harvard. Se loko swi ri tani ntirho wolowo wu ta va kha ya mahlweni kusuka le a UNISA le University of South Africa. N'wamika ka ka tindhawu teto loko suyi a ntivi ku ta un'wana na un'wana kumbe ku ta lava nga rambiwa ke, kambe ntirho wu kwalano namuntlha wa ku tsundzuka Prof Mushe Nkondo lava va nga tirha ka ti-university to hambanahambana hi ndlela yoleyo. Ntirho lowu nge le ku yeni mahlweni vile se va vulavula ku ta sungula loko ni nga hoxisi a wu fanele wu sungula hi awara ya ntirho lowu ni ndla xihoxo wa to vativana a wu ri wa tolo. Ntirho lowu a ni vone nongonoko se ni nga languti siku laha. Ntirho lowu nga va kotolo wa ku tsundzuka Professor Mushe Nkondo hi ndlela yaleyo lava ku va nga hundza misaveni vhiki leri nga hundza, na so ku vulavuriwa hi timhaka ta leswaku va ta vekiwa ndlwini ya vona yo hetelela loko ni nga hoxisi mundzuku hi mani tiyisisa swoleswo ku endla leswaku hi nga vi ya kanakana. N'wana kha ni vutisa ku hikokwalaho ka yini hi nga va voni ka TV. Mativa sweswo swivutiso sweswo mani a ni tivi, a ni le ka xiyimo xa kahle xa ku swi hlamula, ni nge swi tivi muyingiseri wa mehe, ni nge swi tivi. Kambe ntirho wo va heleketa ndlwini ya vona yo hetelela wu ta ndliwa mundzuku la ya a Freedom Park Heritage Site Museum Pretoria, loko ku tsundzukiwa Professor Mushe Nkondo lava nga hundza misaveni n'hweti yi ri na masiku ya 18. Ntirho wo va heleketa wu ta va kona mundzuku hi ndlela yoleyo. Okay, kusala timina ta ntsevu hi fika makumu. Amukeleni loyi inhlekani Nhlekani good person Mfukile papa epfukeni n'wina minjhani? Mfukile I can't alata ngena ke le vukungundwani good pet isilo sina swi nga le ku humeleleni ka nkarhi lowu nga ku hi wo sweswi ve lovela hi makwenu. So va mhana va busy va karhi va processa policy yin'wana ya ka Old Mutual. So then loko va busy na so ku fika maphepha man'wana va yi polukwana hi court, loko va vuya va tlhela ka Old Mutual ku ya cheka maphepha lama va ngete ya shota eHigh Court. Old Mutual va byela ku ri va kume email ya ku huma head office ku policy liya va nga le fambeleni already se yi hakeriwile. So swi hlamarisanyana ku yi hakeriwile njhani because ka va ka process ku va hetisisa yo policy liya mara va byela ku yi hakeriwile. So kungula ndzi tele ngopfu la tikweni ra hehe tanihiloko na swilo leswi ni fona ni ku vaveni because makwenu na se vana va ithula vantsongo mali yin'wana ya ta va pfuna ku kota ku ya xikolweni swin'wana na swin'wana swi karhi swi endleka ko kwalaha, mara swilo leswi ti komaka na vanhu lava va fika va nghena xikarhi ene vanhu lava a va tiveki. Loko ni cheka munhu loyi a nga endla swilo leswi na yena u tirhisa xivongo lexi xa ku fana lexi me ni xi tirhisaka, so ene a nga tivi ka family a yi n'wi tivi na ku i mani. Hi vutisa ku swi tlise ku yini va ri a va swi tivi, then hi ya ka magistrate a Tzaneen va hi rhumela ku yini a Old Mutual fanele va hi endlela phepha ya Standard Bank va ta kota ku stopa na mali leyi va vulavulaka yi nghene ka account ya Standard Bank. Loko hi ya Standard Bank va ku va nge yi ngheni va lava ku hi ta hi khome e case number hi le police station ya Tzaneen case pori na swi vulavulaka ni khome na case number ya koho ani va byela ku va nge swi va ka police ku pfula case so boho hi vuya the following day ta kuma case number va nga case number ya Standard Bank va ku no n'we tlhelani mfane meme ya vuya na maphorisa ni ku mi pfuna. Loko ya police station like police station ya rhumela Old Mutual nakambe loko hi Old Mutual va ku hina a tingeni because police yi hakeriwile n'we swi mavokweni n'we mi lavisisa ku ri i mani a nga endla yini. Se vina ku xi ta endla swona because a ni swilo swi suka kwala ka n'we n'we a mi fanele before mi dina hakela mi kote ku va mi contacta va mhani kwa guardian ya vana lavaya va kota ku vona ku ri ku endleka njhani hi vona va nga humela swilo leswi ya ku na mi twa xitori xa n'we xa leya buti wa mina ku na un'wana mi yingiserela kambe leswi mina ni vulaka swona ku mi sungule hi ku vukungundwani kasi vukungundwani yini? Vukungundwani i muxaka wun'wana wa vugevenga kambe byebyo a hi vukungundwani i vugevenga. Ku lo va munhu a nga fika mi tlhariheta a mi yivela se a hi vukungundwani hi loko mi buti vukungundwani i ku diza hi leswiya swo munhu a fika ku
number 10 bakwa hayi la uta ku cincisa iba number inga havi number 10 iba number 1 hili khoma mali li kumbe vukungulwana leswa swa ku sweswi kumbexana sweswi mi hehla ku swo kwala muku hina hi tlanga tinsimu hi lava mali ka n'we i vukungundwana sweswo hayi leswi n'wi mi swi vulaka sweswi vugevenga. Okay, yona ni twa Bootpet ni mi twele boto me ni mi twe ani kombela ntse ku mi nga hi pfunisa ku yini ku mhaka leyi yi le ku karhateni kahle kahle ku hikuva swi komba ku a yi le ku pfunekeni ku ya so hinkwako la fanele hi pfuneka ku a na huku ya ku ta pfuka hi pfunekile. xiphiqo i ku mi nghene hi mavunwa a mi tangi straight mi kumela ku pfuniwa mi temi kumela ku vulavula hi timhaka ta vukungundwana n'we hi swi mi nga vulavula swona hi yo mhaka mi cince na topic yimani hi kuma van'wani boto wa mina ku na n'wana la layinini la loko mi la ku pfuniwa tanani twi straight mi ku hi la ku pfuniwa hi leswi na leswi mi nga vulavuli mavunwa mi ta halaya mi ku hi ta vulavula hi leswi se mi sungula ku define leswi mi define swo ku ndlela ku swi ta kota ku fana na leswi n'we mi lava tanani twi mi ku hi kombela ku pfuniwa hi leswi ma vo maka swo olove ngopfu leswi ane a ndzi tama hi ala ku mi pfuna a hi tekeni loyi a ri wo hetisela nhlekani i hlekani Khalanga mina minete na 30 wa second mi rini n'we ya mina ni la ku ta hi le ya MK MK vanhu vo tala va vulavula hi yona ku no a va voni la ya kona so namuntlha yi kota ku tivonisa ku se yi ta va na nhloko na cila ende lexi na swi twa va sola Xivambu u teki decision ya kahle loko mutini mi kuma ku i n'wansati hambi ko va na yindlu ximbindimbindi na timovha ku a kha a dya ku mafehlefehle loko a nga tsakangi a mutini wa fita ku a nga teka maguja ma yena a huma a famba vanhu va nga sola ku a humela yini a famba a siya ximbindimbindi a swi lavi vona a swi lavi vona se na yena Xivambu ku na leswi a nge le ku tweni ka ku vava hi swona that's why a sukile ka ku vava hi nga ri tirhisa na hi swi tivi hi ngo vula ku ku na leswi yena swi nga n'wi susumeta ku a famba kumbexana a ni a wu suki na loko swa ha nandziha wa tshika swilo mi nga tshiki swa ha nandziha wa tshika swilo swa ha nandziha makwavo ni khensini hlayisekani i swona ikombo ta mina nakona kuna humelerisiwe hi cindani Eric Mabasa mina ni Khalanga Pat Mathebu la hlangana mindoko hi ku tisela nakona ku Africa wa vulavula kusuka a studio 1 Nkiyana ndika sweswo mara siku leri mi tiphinani a yi ngoveni ta landzela nakona ko dzumba na mina kambe sweswi a hi sungula ni twa ku mahungu ya misava ya awara ya 2 ya fambisa ku yini ku ya hi laha hi nga tshembisiwa hi wona hi mfundhisi Hlulani Fanuel Magayisa